Timu y'eminyeeto y'abasigazi yo kuruga mu bureberezo bwa Ankole esingire y'abashweraine na goli 3 hariyemo mu kusumira za penalty ho kusinga empaka zibiri zitebekanasibwa ubureberezo bwa Ankole. Emizaano gubire kugenderera kuhendera ekiterane ky'eminyeeto gubandize kugwa kikaza ubushaha bundi edakike za burijo. Bishop Sheldon Mwesugwa uri umureberezo wa Ankole obirara kapiteni w'abashweraine nuwatebere gole emwe yabo. Emizaano go kubakanaho timu y'abishye eminyeeto esingire y'abashweraine na gole 28. It's a friendly match, not a war match, and it has been friendly when we were in Mnonga. Na bwanyuma abasinguzi Bishop Sheldon abakwasize ekikopo.